maal jechuudha araba akka ayyuun hoddanoo jedhaa turte isa akkam laaltame egaati isaallee positively man hubadha waanuma sirriidha jedheen hubadha anis waan natti dhagaa waan natti fakkaati waan onneen too jechuu fedhu waan onnee koo keessa jiru dhugaa onnee koo keessa jiruun dubbadha na argatte አላስጨነቀ ሲመስለኝ በጣም እያስጨነኩ ነው ሲምፕል ነው ምን አላስጨነቀኝ እያስጨነኩ ነው ይገባኛል እያስጨነኩ እንደሆነ ገብቶኛል ኦኬ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تافي جالتمتو تمامتيوب أكم جرتو نجا جرتو كيسمان إنو كان جرو مامتيوب رتي كوجداونو كوجلالو تا سبسكرايب لايك شير قولو كيسان دقتنا تورتين كنا مالا كفكاتو وجلالا نوجي ترا بغنغان دفتي بغنغان نايدي arra wal arguun keenya lolaaf miti lolaaf sin barbaanne nakabajjeellee haga asii dhufuun kee galatoomi iddoo guddaan si galateeffadha kanaaf gaafii yoo si gaafadhe maa rakkoo qaba tokko rakkoon qabu galatoomi viidiyoo kee hedduu baay'ee namni ilaalaa jira ani eenyu akka ta'e hin beekta Gati Umar. Fira Saidi. Garuu ani Saidif njedhu nama tokkoof njedhu wanta dhugaa barbaada. Atillee asitti daawwattootaaf wanta dhugaa akka haasoytu barbaada. Nama tokko jedhee anillee sobuun barbaadu. Gaafii yoo atis qabaatte na gaafadhu si deebisa. Anis gaafii kiyya akka naa deebistu barbaada. awwala kasi gaafadhu maalinni amma hojjetaa ka jirtu maalinni hayyuun baay'ee sitti komettee jirti sitti aartee jirti viidiyoo kana galakkiste mee wanta sibira jiru naa ibsi Gati Umar shaati sasitti na kabajjee akka kanaatti daawwattoota kee fuulduratti na amantee na abdattee asitti na waa kan keetiif guddaa galatoomiin siin jedha isarra darbee immoo gara gaafii kan keetti gaafasiif ce'u ayyuu dhiiseen Saididhaaf ayyuu dhiiseen waan ishee jala dhufu waan ishee kabajuuf waan ishee wajjin qabbu waan onneen kiyya ishee wajjin qabdu san guutummaa guututti dhiiseen seenaa onneen kiyya ishee duuka qabdudha kaniin dubbadhe jechuudha maybe innis gadi ba'ee waan sana dubbachuun kiyya dogoggora ta'uu mala hin beekon yoo dogoggora ta'e kun ammaas dhiifama jechuun barbaada abbaa dhiifamaadhaan dhiifaman jaaladha yeroo kamuu jechuudha so ati fakkeenyaa fi nama ta'e wajjin seenaa qabda seenaa jaalala kee dubbadhu otoo siin jedhanii yookaan immoo keessi onnee keetii dubbatu otoo kajeelee waan sodaattuuf qabda baatee dubbattami sodaadha so isumaan godheenis kanaaf bayee dubbachuun kiyya dogoggora ta'a taanaan dhiifama irra guddaan ka waa'ee ani akka hubadheetti jechuudha irra deddeebitee waa'ee jaalala amma jaalalti ka akkasii hin jirti si biratti jechuudha yoo ibsi laalaa ture injira waa'ee akkasanii mee naa ibsi mee ani hin beeku dhugaa sitti himaami jaalalti ta akkasii hin jirti edaa hin jirti haga jedhu dubbadhe viidiyoo irrallee bahee haasa'ee ture anillee laalte viidiyoo kiyya atillee na gaafattee turte garuu dhugaa haasaaka waa'ee jaalala qofa yoo haasoytu dhaga'e malee waan biraan dhageenye kanaaf mee Haye Umari yeroo laayina xinnoo afaan Oromoo isa rakkisa waan ta'eef understanding si godha normally waan ati naan jechuu baatti waan ati na gaafachuudhaaf feete ana kan na bira jiru viidiyoon hojjetee sana oli jaalalli ana bira jiru jechuudha inuma yoo kaameeraa fuuldura yoo dubbachuudha kajeelu onneen koo na dhoofti jechuun ni harkaa bittinnaa'u miirri kan koo gargar bada gargar faca'a malee jaalala sanaa oliitu na keessa jira jechuudha otoon baasee dubbadhe otoon agarsiise uummata kanatti sobata sababni isaa yeroo ammaa kanatti jaalala ganama si qabee galgala sirraa badu jaalala fixeensa ta'e wayiitu jira malee ani silaatii kana ol dubbadhaayyuu kana ol qabaayyuu onneen kiyya jaalala ayyuudha kana ol baattee jirtiyu waan si ajaa'ibu jechuudha otoo safarame waan safaran qabne otoo madaalame waan madaalan qabne jaalala jechaan ol ta'e guutee dhangala'uutu ana bira jira onnee koo keessa jira isiin hin beekti bareechitee beekti jaalala kana sirriitti hin beekti jaalala xiqqaatee erga ishiinuu dhageessee jaalala waggaa jahaadha
Gaafii tokko si gaafadhu maalinni mallaqa isarra fudhadhee si bira dhufee habannu jettee jirte. Yaada sana akkamitti yaadde ati? Isheetu jedhee ture. Isheetu jedhee si galee gaafiin kiyya. Yaada san si bira dhufnaan dha'ullee kaate akkanatti fakkaata. Ilaa maaltu jira sitti fakkaate isheen akkasitti piraank na gochuuf madaala jaalala koo waan beektuuf hammam akka ishee jaalladhu waan beektuu fi mee maal jedha laata otoon akkas jedheen namni nama jaalatu waan godhuun beeku namni shamarri ergite eessaayyuu ibiddatti of gata otoo ilaaltuu jechuudha qileetti hallayyaatti hin bada konkolaataa jaloof hin ga'a dhiirri shamarri ergite. Dhiirri jaalalli ergite. Anamma jaalala saniin deeffatteeti isheen garaa layyaa sanaatti nagatu qajeeltee turte. Garuu Sa'idoodha. Sa'idoo jechuun obboleessa kiyya. Obboleessa raahuu dhiiga kiyya jechuudha. Sa'id jechuudha. Ani Sa'idiif yoonaa danda'ame. Hatuun haraama ta'us hateen kiisii isaa bakka hir'ate wayititti guuta malee isa jalaa fudhee hirdhuu jireenya kootiin guutuun barbaadu. Kanaafiin kaniin ishee didee jechuudha. Waa dubbiinis dubbii piraank taate akkanaa waan naa galtee. Sarara darbee otooma dhugaayyuu ta'e otooma onnee isheerraayyuu dhufe ani hirdhuu koo hirdhiseen hirdhuu isaa guuta malee guutuu isaa hir'isee hirdhuu kootiin hin guutu. Amma dubbii kanarratti dogongora ka qabu sihi moo hayyuu moo Sa'idi eenyu dogongora qaba? Jaalala kanarratti moo? Hunduu dogongora qaba. Onneen hunduu sirriitti mee daawwattootaaf ibsi. Onneen hunduyyuu karaarra jirti karaa isheeti. Ani nan jaalala. Bareecheen ibsaaf waama tokko rakkoon qabu. Onneen sadanuu karaa sirriirra jirti. Onneen sadanuu jechuudha. Na argatte? Fakkeenyaaf konkolaataa sadii sa'aatii wal fakkaataa keessatti yookaan yeroo garaagaraa keessatti gara Finfinneetti konkolaachisiyaati. Sadan isaaniitu ga'umsi isaanii eessa? Finfinnee ga'u. Meebii tokko karaa irratti dogongorri isa mudatuu danda'a. Tiraafikiin isa qabuu danda'a. Gommaan jalaa dho'uu danda'a. Maal ta'uu danda'a? Harkaa fashaluu danda'a. Kaayyoon inni yaade sun na argatte sadan keenya jaalalaaf kan nuti deemaa jiru jechuudha. Sadan keenyaa akkuma konkolaataa sadeen sana onneen keenya sadeenuu jaalalaaf kan isheen fiigaa jirtu. Kan milkaa'e akkuma argite milkaa'ee jira. Inni akka konkolaataa ishee sana tiraafikni qabamee jira. Inni sun ana ta'a jechuudha. Na argatte malee homtuu dogongora qabu. Ana ayyuun jaalladhe. Ayyuun immoo isa jaallatti. Inni immoo eenyuun jaallata? Sumayyaa jaallata. Boodarra garuu dhufee eenyuun jaallate? Ayyuus jaallachuudha danda'ee jechuudha. So dirree jaalalaa keessatti eenyuhuu dirree jaalalaa teenya tana keessatti jechuudha. Sadan keenya dogongora qabu. Kanaaf Sa'idirra waan tokko hin qabdu jechuudha. Enumaayyuu otoo Sa'idinarra laalee natti ture. Sababni isaa jechuun amma yoo ati viidiyoo gallakkistu na duuba wanta baay'ee dhufaa jettee yaanne amma yoo ati viidiyoo kana gallakkistu namaan wal lolchisuu fakkaata. Argitee ayyuun deebii si deebiste viidiyoo irratti jechuudha. Ati baatee waan haati haasoyte waa'ee jaalala yoo haasoytu maal jechuudha? Haraba akka ayyuun hoddanoo jedhaa turte. Isa akkam laaltame? Egaati isaallee pozitiivli mana hubadha. Waanuma sirriidha jedhee nu hubadha. Anis waan natti dhagaa, waan natti fakkaati, waan onneen too jechuu fedha, waan onnee koo keessa jiru, dhugaa onnee koo keessa jiruun dubbadha. Na argatte? Ishiinis immoo dhugaa qabdi. Sa'aatii kanatti wanti akkanaa hojjetamuun isa sirrii miti jechuun isii sirriidha. Makniyaatus sargaachuu darsuudha. Taraddahanya አይደል? ተሰነ ቀን የቀረው ሶ እንዴት ነው ማለት ችግር አያመጣም? ኦፍ ኮርስ ሊያመጣ ይችላል። ለዛ እኮ ነው እሷ አልተሳሳተችም፣ ትክክል ናት። መቆጣቷ እንደዛ አይነት ቪዲዮ መስራቷ እኔ ጋር ላይክ ፖዚቲቭሊ እንድረዳው ያደረገ ሐሳቤ ግልጽ ሆኖላል። ጊዜውን ጠብቀህ ወቅቱን ጠብቀህ ያደረክ ነገር አይመስልም ወይ? ውሸት ነው የፍቅሩ ነገር ውሸት ነው። ኧረ እባክህ ወቢን ወድሃል፣ ኧረ አፍቅረኛል ምናምን እያለች ስታሾፍ ነበር እና ያንንም ነገር ስላየሁት ነው። አይመስልም ወይ? ኦፍ ኮርስ ስለሚያዩሰኝ ይመስላል። ታይሙን ጠብቄ ሆን ብዬ ላይክ የሷን ሰክሰስ ለማደናቀፍ የሷን ሰርግ ለማበላሸት ለማጠልሸት ምናምን ነገር ያደረኩት ይመስላል ለሚያየው ሰው። እኔ ጋር ያለው እውነታ ግን ያ አይደለም። ተረዳኸኝ አይደለ? ያ ማለት አንተ የሷ ደስታ ያስደስተሃል ነው። በሚገባ ስትደሰት ደስታዋን ስትኖር
አንተ ደስተኛ ነህ ማለት ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። እኔ እኮ ገና ወጣት ነኝ። ገና ተሯሩጬ ምናምን ነገር እየሰራሁት ነው። ብዙ ነገር ይጠብቀኛል። ብዙ ነገር ማለት ነው። አዩ ሄዳለች ማለት አዩ አላርላ አገብታለች ማለት አዩን አፈቅራታለሁ ከቃላት በላይ ማለት ነው። ከወርድ በላይ ነው እኔ ለሷ ያለኝ ፍቅር ማለት ነው። እሷ ሄዳለች ማለት ሌላ አትመጣም ማለት አይደለም። ለዛ ነገር ልቤ ሬዲ አድርጌ ላይክ አላር ላይፌን አስተካክዬ ምናምን ወደኔ ለምትመጣው ወደኔ ላይፍ ለምትመጣው ሴት ኮምፈርት ሆኜ ነው መጠበቅ የምፈልገው። አገኘኸኝ አይደለ? ስለዚህ አይኖት ለምንድን ነው እሷን ላይፍ ማበላሻው? በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰርቼ ምናምን ነገር ይሄን አህልም ደግሞ ኢንፍሉዌንሰር አይደለም ቪዲዮ አይተው ከሆነ ማለት ነው። አገኘኸኝ አይደል? በቃ ኢሽን ጭደ ኢሼቲፍ ቆጳ አጅርቱ ከነት ቪዲዮን አከሲ ገለከፈሜ አርጉን ኢላልቺ ሰኢዶን ኢሼዳፍ ቀቡ አከምተው ደንዳ ከነ ሆለድ ከነ ሶዳት ከነ ቱሼ ሶዳችስ ከናፊ ሲሪዱማን ጀ ወንቲሺን ሆጀቴሱ አርገቴ ገሩ ነምኒ ስሪ ሚቲ አዩን ዶጎንጎረ ቀብዲ ጀዳ ጅራኒ ነሞታ ባዬ ኦፍ ኮርስ ኢላ ማልቱ ጅረስቲ ፈካቴ ሳንዱቀን አንኬሰ ዳበዴቲን ኮጴን አንኬሰ ዳበዴ ሰነ ኬሰ ዳበተኒ ዮ ኢላላ አኒ ስሪ ኮጴ አዩን ኬስ ጅርቱ ሰነ ኬሰ ዳበተኒ ይና ኢላላ አዩን ስሪ ወሪ አዩ ዳዴገረን ኢንዴገሪን አንጀዱን dogoggora jechuun isaanii sirri normally ani jaalala koon ibsadhika na argatte warri ayyuu deegaranii anaan dogoggora jedhaniis sa'aatii kanatti maaf waan kana kaasteedhas matter of time ነው የጊዜ ጉዳይ ነው ጊዜን ያጠያየቀን ጊዜን ያስተያየን እንጂ ኖርማሊ ዋንቺ ስሪ መጀዴ ያዳ አማ ከሲጋፍ ድሞስ ሰይዲፍ ማል ኢብሲታሜ ወንተ ኢብሲቱ ዮጅራቲ ላይክ አኒ ሰይዲ ወጂኒን ጉደዴ isaatu na guddise jechuun hin danda'ama. Waa baay'ee isaatu na barsiise jaalala nami tokko dargaggeessi tokko akkamiin gara hojii dhufuu akka danda'u akkamiin akka hojjechuu danda'u maal akka guuttatuu danda'u. Garuu agaammaa viidiyoo sirraa hin hojjenne hin beektaa? Hin hojjenne. Laale viidiyoo waa'ee kee maaliif callisee jettee dubbatta? Itti dhufuuf hin deema bara. Nama guddaa waan ta'eef waan biraatiif miti. Nama sammuu gaarii qabu waan ta'eef. Baay'ee gaafa waan sanoo jedhu deebinaa deebisuu hin dadhabne inni na argatte nama jabaadha madaalee ilaalee safaree as qabee achi qabee waan hunda dhandhame yoo itti tole waa dubbata malee lafa ka'ee nama haasa'u miti inni jechuudha. So respect sayya akka biraa halluu beekamu hundumti akkas kanaan jedhama. Galatoomii maamtuubiif maal dhaamsitam dhaamsa yoo jiraate sitti kennime. Ani waanii naan dhaamachuu barbaadu. Hordoftoota maamtuubitti jechuudha. Viidiyoon an hojjedhu kamuu jaalalaaf jaalala qofa kan inni ibsu jechuudha. Jaalalaaf jaalala qofa kan inni leellisu jechuudha. Ergama tokko of keessaa hin qabu. Na argattanii ይሄንን ነገር በአማርኛ ብትገልጽላቸው ብዬ ማለት አንዳንድ ጊዜ ያው ቋንቋውን የማያውቅ ሰው በአማርኛም ይላሉ እና ያንን ደግሞ ማለት ነው እስቲ ካንተ አንደበት እኔ ቃል ገብቻለሁ አግኝቼው አወራዋለሁ ብዬ ምክንያቱም እኔ ኦሮምኛ ሰማለሁ አማርኛም ሰማለሁ እናገራለሁ ስሰማው ሁሉም የሚናገረው ስለ ፍቅር ነው ውስጡ ግጥሙም ያ ከባድ አንቺን ይዤ አንቺን እንዳፈቀርኩ እሞታለሁ በጣም ከባድ ቃላቶች ነው ያሉት ግጥሞቹ ላይ የምታወራቸው ሞር እዚህ ዓለም ላይ በዓለም ላይ ፍቅርን የመሰለ እውነት የለም ነው ፍቅርን የመሰለ ነገር የለም ዓለም ላይ የሚያስደስት ነገር ፍቅር ብቻ ነው ብለህ ደምድማል ይሄ ነገር አሁን በዚህ ሰዓት ላይ አለ ግን አለ በደንብ አለ እስቲ ግለጽልኝ እንዴት ብዬ ምን ብዬ በምን ቃላት በምን ቋንቋ ለሷ ያለኝ ፍቅር እንዴት አድርጌ ልግለጽ እንዴት አድርጌ እንዴት ምን ብላችሁ ነው የምትረዱ ምን ብላችሁ ነው አንደርስታንድ የምታደርጉ ለምን በዚህ ሰዓት አለ አይደል ጧት አፍቅረህ ከሰዓት ሌላ ነው የምታፈቅረው ዛሬ ላይ ሞትልሃለሁ ሞትልሻለሁ ይባባሉና ማታ ላይ እሷም የሆነ ሰው ጋር ሄዳ ምናምን ላይክ የፍቅር ታሪኳን እንትን ስትል እንሰማለን እሱም እንደዛው ማለት ነው እና እንዴት አድርጌ ልግለጽ እንዴት አድርጌ አዩን በጣም ነው ማለት በጣም ማለት በጣም በቃ እንጃ እሺ አንተ ሙላበት እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው በቃ ለፍቅር ቃላት የለኝም ብያለ ነው እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ጥያቄ አለ ከሰይድ ጋር ጓደኛሞች ናቸው ያው ስለ ሰይድ አንተ ራስህ መጠይቀን ተመለስልኛለህ ተመልካቾቹ እንዲያውቁት ማለት ነው ያ ነገር ኢፌክት አያመጣም ወይ ማለት ችግር አይፈጥርም ወይ
ይሄንን ነገር በሆንክ ሰዓት አንተ እዛ ያንተ ጓደኛ ጋር አንተ ሰይድን እስቲ ሰይድን እንዴት ነው የምትገልጸው? መጀመሪያ ለአንተ ማን ነው ምንድነው ሰይድ? ሰይድ ለኔ የሰው ልኬት ነው የሆነ እንዴት ነው ሌላ ሰውን የምንመዘንበትን ሰይድን አይቼ ነው የሰይድን ማንነት አይቼ ነው። ተረዳኸኝ አይደለ? ሰይድ ማለት ላይክ የህይወት ላንጉጅ ነው የህይወት ቋንቋ ነው ሰይድ ማለት ለኔ ማለት ነው። ስቸገርም ስደሰትም ምንም አይነት ኮንዲሽን ውስጥ ሆኜ ካጠገቤ የሚቆም አይዞህ የሚለኝ አለውልህ የሚለኝ ተረዳኸኝ አይደለ? ነጌን እንዳይ ማለት ነው። እኔ እሱ ዛሬ ላይ አሪፍ ላይፍ እየኖረ ነው። የሁለት ልጆች አባት ነው። ሁለተኛ ሚስት ሊያገባ ነው ምናምን ነገር ኮምፎርት ላይፍ የሚኖር አይነት ሰው ነው። ላይክ የራሱ ላይፍ የራሱን ህይወት ከራሱም ህይወት በላይ እንዲሆንልኝ የሚመኝልኝ ሰው ስለሆነ ሰይድን ለመግለጽ ትንሽ እኔም እሺ ተረዳው። እኔም ሰይድ ማለት ለኔ የአክስቴ ልጅ ነው። ሰይድም እኔ ጋር ያለው ቦታ ትልቅ ቦታ ነው። ሰይድን አውቃለሁ። ግን አሁን አንተ ደግሞ ይሄን ነገር ስታደርግ ሰይድን የዚህን ያህል ቦታ ከሰጠው አንተ ሆን ብለህ አመሻሽተህ ሰጥተህ ነው ብዬ እኔስ ብጠይቅህ ሆን ብለህ አዩን አሳልፈህ ሰጥተህ ነው ብዬ ብጠይቅህስ? ለሱ አሳልፈህ ሆን ብለህ አስበህበት ቀምሬው በቃ አስተካክለህ ሰይድን ወይ በማያውቀው መንገድ አዩን አገናኝተው ቢሆንስ? እኔ ነኝ ጥያቄ እንደ ጠየቁት አፋጠጥኩ እንደ ይቀርታ ማለት ይሄን ለማጀናጀን አንተ አመቻችተህ ነው ወይ አዩንና ሰይድን? እንዴት ብታስበው በቃ ጭንቅላቴ ውስጥ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የአክስት ልጅ ሲሆን በሌሎች ነገሮች አትገናኝም። በላይፍ ውስጥ በጓደኝነት ደግሞ ብዙ ሰዎችን ያገኛል። እኔ ደግሞ ጥያቄ የሆነብኝ ነገር ሰይድን ስለማውቀው ነው። በምን አይነት መንገድ እንደዚህ ሊሆን ቻለ? እስቲ አንተ እኔ አሰብኩኝ ማለት ከሌላ ጊዜም ስታወራ ሰምቻለሁ። ከዚህ በፊት የተገናኘንበት አለ በሰርጉ ሁኔታ ላይ ማለት ነው ተገናኝተናል። በጣም ጥያቄ ምልክት ስለሆነ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ ብዬ በቃ ወይ እሱ ነው እንደዚህ ያመቻቸው ማለት እንደዚህ ያፈቀራት የሚለው ጥያቄ መጥቶብኛል። እድሉን እስከማገኝ ነው አሁን ፊት ለፊት ነው እየጠየቅኩ ያለሁት። ለዚህ ምላሽ እንድትሰጠኝ አቅደህ ቀምረህ አስተካክለህ ሆን ብለህ የዚህን ያህል ፍቅር የምታፈቅረውን አሁን ደግሞ ቪዲዮ እያወጣህ እንደዚህ እየለቀክ ነው፣ ፍቅርን እየተናገርክ ነው። ስሜቱ እንዴት ነው? እስቲ መልስ ካለ ለዚህ ገረ ዩቲዩብ ዱፌፊስ ወንቲን ኬስ ደርቤዋኒን ኬስ ጨሄ ከነ ኢብሰቹ ዱማፊ መለ ከሮረ ብራ ሂንቀቡ ከናፊ ዮሽኒ ደንዳቢ ማቲ ኬዋ ተኮን ጋፈቹ በርባድ ጋፈት ወቢ ዩቲዩብ ጀ ዩቲዩብን ኮ ጀቹ ሰብስክራይብ ሼር ከናጎዳ ነሞተ ብራና ጋሃ ነቲ ጀባዳ ሽኒን ጀቹን በርባዳ ታንክ ዩ ሶ ማች ገለቶሚ ከበጀንቶ ታፊ ዳወቶ ታማምቲው ዳ ኩኖ ወቢን ከናፍ deebiin ani irraa barbaadu jira ture anillee argadhe isinillee argattanii jedhee yaada. Subscribe godhaaf gongoroo qabaadhe dhiifama afoona lillaa gongoroo qabaadhe jechuudha. Ani lamaan wallooluun barbaadu. Kanaaf wanta baay'ee jira anaaf si wanta barsine jechuudha si beeka. Yoo gongoroolee dhiifama naa godhi waa'ee badaallee siif yaadu nama tokkoof yaadu waa'ee badaa. ኖርማሊ የጠየቀኝ ጥያቄ በጣም ከባድም በጣም ቀላልም ጥያቄ ነው። እውነት ቢሆን ይከብድ ነበር። ውሸት ስለሆነ ደግሞ ቀላል ነው። ቀላል ጥያቄ ምኑ ነው ውሸት? ምኑ ነው እውነት? እውነታው እኔ እንደዚህ ባደርግ አንተ እንዳሰብከው ልጅ አመሻሽተህ ሰይድና እሷን አጣብሰህ ያ አንተ እንዳሰብከው እኔ አመቻቼ አቅጄበት እንደው ቀምሬ ሰይድ የመን እስኪመጣ ድረስ ጠብቄው አዩን ጀንጅኜ ሴታፑን አመቻችቼ ምናምን አንተ በምትለው አሁን ባልኩት ወይ እንደዚህ አዘጋጅቼ ቢሆን ኖሮ ትንሽ ይከብድ ነበር። ታገኘኝ አይደለ? ፊድባኩን በጣም ከባድ ስለሚሆን ወንድሜ ላይ አሁን አንተ ባሰብከው ወይ ባሰብከው መሰረት ባደርግ ኑሮ ብሄድ ኑሮ አገኘኝ አይደለ? ይከብድ ነበር። ምክንያቱም በወንድሜ ላይ ነው ያደረኩት፣ ያሳደገኝ ሰው ላይ ነው እንደዚህ ያደረኩት። አገኘኛ ቀላል ነው የምልህ ደግሞ ለአንድ ቀን ማለት ነው ለአንድ ሰከንድ ሰይዶ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አስቤ ስለማላውቅ ለሰከንድ ማለት ለሰከንድ
ለምንድን ነው ምን ለማግኘት ምንድን ነው የምትጠቀመው? እንደዚህ ሰው ጥቅሜ ምንድን ነው? እሺ ከባድ ነው የምትለው ይሄ ቢሆን ነው። ቀላል ነው ያልከውን ልትመልስልኝ ትችላለህ? በሚገባ። እሺ መልስልኝ። አላሰብኩም። እኔ ጋር ያለው እውነታ ይሄ አይደለም። እኔ ለሰከንድ ብያለሁ። ያንን ቪዲዮ ስትለቃቸው በቃ ያለህን ስሜት እንጂ ስለዚህ አይነት ጉዳይ አስበህም አይደለም። እኔን ስሜት ለመግለጽ ነው። እኔ ጋር ያለው እውነታ ለመግለጽ ነው። ኦዲየንሱ እንዲረዳ ፈልጌ ነው። እንዴት ተገናኛችሁ፣ እንዴትስ ፕራንክ አደረካት ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመመለስ ያህል ነው ያንን ቪዲዮ የሰራሁት እንጂ ስለዚህ ይሄ ነገር አሁን እሺ አላስጨነቀ ሲመስለኝ በጣም እያስጨነኩ ነው። አይሲብል ምን አላስጨነቀኝም። እያስጨነኩ ነው ይገባኛል። እያስጨነኩ እንደሆነ ገብቶኛል። ኦኬ ጠቅለል ሳረገው ማለት ነው። አሁን ይሄንን ቪዲዮ ስትለቀው ማለት ነው ፍቅር ነገሮችን ስትለቃቸው አዩ ጋር ነው ጥፋት ያለው? አንተ ጋር ነው ጥፋት ያለው ወይስ ሰይድ ጋር ነው? ማን ጋር ነው ጥፋቱ? ማንንም ጋር እኔም ካለው ተናገር። ማንንም ጋር ጥፋት የለም። ኖርማሊ እኔ ሶስቱን የኔን የሰይድና የአዩን ነው መናገር የምፈልገው። እናንተም በኋላ እመጣበታለሁ። እኔ ጋር ያለው እውነታ ነው። አዩን አፈቅራታለሁ። ማንም ያውቃል፣ ቤተሰቦቼ ያውቃሉ፣ የሷ ቤተሰብ ያውቃል። ወንድሟ እኔን ደብድቦኝ ምናምን ነገር ብዙ ነገር ሆኜ ነበር። እኔ በአዩ ፍቅር ምክንያት ምናምን ተውግቻለሁ። ያልተናገርኩት ያላወራሁት ለአንተ እየነገርኩ ያለው ማለት ነው። ትኩስ እውነታ ነው። ይሄን በደንብ ያዝልኝ እና ያንን እኔ ጋር ያለውን ልቤ ውስጥ የሚንተከተከውን የሚንቦገበገውን የፍቅር እንትኔን የተናገርኩት አገኘኝ አይደል? እሷም ደግሞ ለዛ ነው ምላሽ የሰጠችው፣ ፊድባክ የሰጠችው። እንዴት በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ይሰራል ነው ያለችው። እሷም እውነት አላት። ትክክላት ልልህ ፈልጌ እኔ እሷን አፈቀርኳት። ወጥቼ ያንን ቪዲዮ ሰራሁት ስለማፈቅራት እኔ ጋር ያለውን ሪያሊቲውን ለሷ ያለኝን ፍቅር ተናገርኩኝ። እሷ ደግሞ ዲፌንድ አደረገች። እንዴት በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር ትሰራለህ አለች። ትክክል ናት። እኔም ትክክል ነኝ። ሰይድም እሷን አፍቅሮ ለማግባት ዝግጅት ማድረጉ ሬዲ መሆኑ የሚያስፈልገውን ነገር ማዘጋጀቱ ትክክል ነው። ቱርቲን ከና ከነፈካታ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ